assalamu alaikum jama julɓe wonɓe men darde men jama tv fewdo sayiɗo haray meɗen tori on yafuye seeɗa parce que hande men retardi émission on et c'est indépendamment de notre volonté onon téléspectateur ɓe ɓen e Patrice ɓe wonɓe men won jentade ɓen haray ella on ko sengo amen iwri haray meɗen tori on yafuye gon sengo ɗon yafanto men seeɗa hande ɗe wondi ɗo e artiste jomen goto e on ɗon kadi o yewta en seeɗa mais hande na enen e yimoɓe mamaya ɓen ko enen rappeur ɓe ɓen wondi rappeur jomen no ɗo kan kadi o présente o wawa yewtude en seeɗa ko no wonire domaine musical makko on quoi aray monsieur ɗon heɗa aray ko hiwragol kalandema wonɗo e darde hiwrowa jama tv mo ɓe inde mum yettore mum kalandema ko wontiri eyi aray ko honno makete ɗon so inde nden tigi tigi ka inde nden tigi inde nden inde anden ko Abdoul Majid Diallo ok ko inde famille on noon voilà aray ko honɗo waɗi si change ɗon nden ɗon inde ƴettuɗon wonde goo kadi nden ɗon ko honno wiyete so surnom men ƴetti on ko King MZ ok ko honɗum waɗi ha si suɓi ɗon nden ɗon inde parmi indele ɗuɗuɗe e nder jammoje ɗen so on King MZ ɗon koko inde an ko Abdoul Majid Diallo ko ton mitte on King MZ ɗon ok donc ɗon proverbe ma on fo iwi quoi ok aray ko hitande honde fuɗɗiɗa musique so gilandema mi sobini ka musique ko décembre 2021 voilà ko on tan ɗon mi sobini mi yettiri série e musique on quoi donc ari ɗa e mum kono ko ngala koyngal nder to ngala ka yaasi voilà hari law ba neeɓi ko mi yiɗi musique mais ko tan ɗo mi wawi yettirde série parce que mi tawi yimɓe ɓen no fonki quoi tawi yimɓe ɓen no respecti ok d'accord joni noon ko gila fuɗɗiɗa musique a heeɓi sonji jelu so nini ko 4 musique mi publita ko compte en YouTube goɗɗon koko compte producteur jan on Guiɗo Jama publie on ɗon ok ɗa wawi waɗande en extrait on ɗon on so hombo e majji on mo publieɗa ka compte Guiɗo Jama ma wawi waɗanima en extrait on seeɗa Jama on nanama danko Guiɗo ma stayda mari staya ala ɗaɓɓu Guiɗo danko Guiɗo ma stayda mari staya ala ɗaɓɓu Guiɗo wucci foti fewti foli wota ñanankiɗo ngari hiɗa andi kammi yiɗi simi wowlita innu misali mini bungana awa fijana mini jalana awa dimbana aruyadeya ok voilà itto gonno kelɗi no labba extrait on kadi no moƴƴi ok joni noon tigi on an ka wonɗa ɗo hiɗa mari manager mila mari manager ok manager ma on ko no wiyete American boss ok ange manager ma on ko no won ɗon gollirde tigi ba vraiment sina meɗen wallidirde programme ji seeɓike o walla lan ha mi tawe nder ton vraiment la weltanima moƴƴa ko mo daranilan ka tiiɗi ok donc parce que andi woɓɓe no toon ɓen e manager maɓɓe no mari probléme manager maɓɓe no ɗum ɗo e ɗum ɗo hara dongal ngal fof no hoore manager maɓɓe ɓeta même temps ara ala ko wowle ko sabu ɗum waɗi simi landima e manager ma ko honno wonir ɗon aɗo taw probléme yalla dandu taw nini no feppa ok e côté production on noon ko mbo wonma produjude ko Guiɗo Jama production ok ko Guiɗo Jama wonma produjude ok a waɗi clip ka waɗali non mi waɗali taw clip kono mila woni préfi waɗoygol ɗum ɗon ok ko a woni préfi waɗoygol clip ok ɗon kadi ko boy d'accord ɓayalla waɗi ɗa woni pré waɗoygol clip aray ko extrêmement hombo e mum falɗa wadde clip mum on jonnugol Jama on ɓe andare vraiment o extrait ɗo no moƴƴi
no on ɗon siko sagoan ko musique go mi yaltinta ara on ɗon musique ko kañum e clip on tun yaltidata quoi a on ɗon aray koye wonu secret quoi voilà on ɗon ko préparé teɗon feere yeah ok d'accord y a pas de problème simi faami e annemo ko honto jooɗiɗa ga ko Guédiawaye voilà ok gano Guédiawaye ka wonɗa ɗon e côté musical ko jokkuɗa ɗon ko yiɓɓe ɓen ɓuri ɗuɗude ka ko ayɓe ɓen no ni min nata yiɓɓe ɓen no ɗuuɗi gos mi yalta yimɓe ɓuyi ni ko ayɓe ɓen taw ɓuri ɗuɗde nder ton ok ko wano honɗum waɗi ha si ɓen ɗon heeɓi feema par ce que piji ɗin fo ya l'inconvénient dedans mais andi ɓen ɗon par ce que ko andiranteɗa ko ayɓe par ce que simi yaltiniɗo son simi partage ɓe commentata ɓe laykata ɓe watta e fus ko ɗum ɗo ko compargol maɓɓe goyno ɓeɗo no ɓuri kaari ɓeɗo no ɓuri oɗo ɓaɓe sikkude kadi ko puynam mi joguitori affaire on ko ɗum waɗi so tawi mi joguitori ɓen ɗon telen ɗon quoi gosɓe alalan sutenude e fusemo no waɗa ande wano min ɗo ni joni ni mi anda ko hande mi yuma waɗa wa publide ɗo mi ronka partage ude mi ronka emude mi ronka likeуde mi ronka wadde ay fus fiyo no par ce que mi anda annemo na en collaborateur côté golle ɗen andi sa ƴettiri gon sengo ɗon haray menen ɗo fo men tawama e ayɓe ɓen non kono au moins saray wano en ɓayara anda ala sabotude taw ka ko gon sengo ɗon andi siɗa juge na ya juge ko sutiɗa kon ko ya juge ko tata wonande normal ko on fi hon ɗum par ce que sa wi ɗo joni woɓɓe ala laykude publication ma woɓɓe ala emude publication ma a faami woɓɓe ala partage ude woɓɓe no ton hara na on ami ta ɓe anda ka honɗum wonɗa wadde ɓe laykata ɓe publiata ɓe partageata ka andi il faut détailla quoi hara na ya ƴettu tum koola nokku gotum sina ɗum a tuusa e ɗuɗuɓe quoi non ɓe andaɓe mi felaɓe kono ɓen ɗon ɓe woni wolde fi mum ɓen ɗon no andi ko honno noon an mimi sikki e côté an on an ko honno faalireɗa ɓen ɗon ɓe woni ɓe ayɓe ma yo wonu kadi yiɓɓe ma sa koye ɓeydu golle an nden wano honno ɓe sutenanmi quoi fino mi towira mi yara yeeso ara milan renti ɓeɗo ye ɓe wakkili fiyan quoi on côté ɗon ko hombo waɗata ɗum ɗon ko kamɓe ka ko an non min on milan wadde komi wawi kon par ce que komi wawi ko yaltinogol son jiɗin publia partage ana ɓe et puis kadi ɓen ɗo no andi komi artiste jonon si ɓe wallilan e partage ugol ba wallito ala wonde igo sim sattirama e femum ara ma andi ɓen ɗo no darani wallugol an ok andi côté musique on ko deux cas il y a le bien fait et le mal fait essayda famude mais no min si tawi ko min e hakkille an ɗen andi si goɗɗo ñande goɗɗo woni ha o kellanalima fendo ka wonde ɗon an ko an waɗata on ɗon kellanama na ya wi'u fiiɗa wadde ɗum ɗo ko ma tun on tigi kellane ko honɗum woni ɗum ɗon fiyo on tigi kellane ko ya waɗu golle moƴƴe ko ya waɗu ka wonkima ɓen añuɓe ma ɗon ko neɓa ma yawa ñande go ɓe waɗante ni non ɗum ɗo mi wakkiloto fi mum voilà et puis kadi milan hooli orange télé ma ɗon golle ɗen moƴƴa inchallah jaɓi ok Allah wallu en no moƴƴiri ok gila fuɗɗiɗa musique ko honɗum heɓuɗa soñdia e mon tigi tigi non soñdia on fop ko waɗi ba kokomi wondeji haralam faala waɗugol tawara moyen ala par ce que hay goto ma ala wallowolan e tellemma ɗum ɗon gos wano mawɓe an ɓen taw ɓe hiɗa moƴƴa quoi et puis kadi ɓe mi wondi ɓen koko feeƴa ko min makon ɓe fontanalla e junngo fi wallugol an et puis noon kalande makon watta ko min etanto hooren ko ɗum ɗon taw woni soñdia on nder ton ok ko ɗum ɗon heɓuɗa soñdia annen mo joni ɓayonga soñdia ɗon ko honɗum kadi heɓuɗa ko woni welo welo e fait musique ma on sifa ɗum ɗo fop ko welo welo invité de télé ba wano añuɓe mago yiyama hiɗuɓe mago kadi yiyama ɗum ɗon kadi ko welo welo no hara ko tigi tigi par ce que andi musique ñande no wawa bobo si heɓama hande andi ko wullugol tambe ka juuɗe wonata ka anda hunde
o wona ɗon ha o wawa ladude ka o wawa joɗagol taw du moins so joɗike o lada so laddi ha o wawi sottinde ara ɗon noon o wawa wowlude haray ɗin ɗon woni gotum ka no wonanimo différent ara no woni différence joni noon kon ɗon mi faala ya yewtan quoi ko ɗum heɓuɗa welo welo e nder mum welo welo ko meɓe e nder mum kon ko telen ka men ka futata o par ce que ko toon mi yewoy ha mi hi wondema musique jiyanɗi no respecta toon hiɓe validiran ha hokkimi courage tawi ɗum ɗon weltinilan ha mi décidi wondema ma mi ƴettira musique on sérieux aray lan tañƴini wondema ko yaltoy ko laaɓa ko ɗum ɗon meeɓi welo welo e mum par ce que toon milan respecta eno ok King MZ première fois ma argol ka studio ko honno yirnoɗa no wawɗa noon non ɓayari andi hunde kala ndema ko watta première fois haray taw ɗo ya ukkondere mum taw haray rendu no taƴi ɗum ɗon première fois on ari rendu no taƴi seeɗa eno kono ɓay woni seeɗa mi fawanama ɗum ɗon ba yawno ha cuucangal ari woni honnête mi tawi na ko satti noon ok ko hombo noon ko hombo an imituɗa annenmo ko hombo imituɗa ko hombo yiwɗa ha yiɗɗa inɗa way mi wona idole oɗo so min sina min ko min hay goto ala idole a yaali goɗɗo waɗowo musique tata on ɗon wi on ɗon no wele vraiment ɗa reewi wawgol no on ɗon wayi noon ma ɗa reewi ɓurgol on ɗon Diamond Platnumz voilà kon ɗon woni ko idole ma on noon sa wi sina an ko an aray toujours ala idole ko idole ma on noon si je pense bien on ɗo mi kiifama vrai kon ɗon welatan ka merci ɗa reewi ɓurgol mo ka hiɗa reewi kadi wawgol no wayno hay sa ɓuratamo mais hewtugol ka niveau mo woni on c'est ça ok ko milan yiɗi voilà merci joni ka wonɗa ɗo ko hombo woni maître ma e côté musique on hay goto ekkatalan fus no fop ko min ɗuman nanto hoore am hay goto alalan guidude no musique yarata ma goɗɗum go fop ko hoore am tun ok donc ko ɓay a jentoto idole ma on hakkille ma ɗen jogui ka jogui ɗon ta ya évolue annemo an tun quoi ala mo ɓadiɗa ko ɗum ɗon ok si ka wonɗa ɗo ni ko ɗa reewi ɓadagol ɓurɗoma fiyo walle ka ɗa dosidi ha joni a reway koyɗe ɗe jogiɗa ɗen ara non ɗum ɗon kemilan reewi par ce que andi pay ko awjey quoi et puis noon ko angal awjere nde ɓuuri moƴƴude mais nini milan reewi fiyon ɓaɗo ɓurɗolan fino mi ƴawi reña ɗum ɗon milan faala ɗum ɗon ɗon kadi ko hakkil jani ko ɗum ɗo woni essentiel e golle ɗen quoi mais sa wi an a ɓadata ko ɓurɗoma on haray a ƴetti townitare a waɗi ka balbe ma mi anda sa wawa e continude haray programme mum on ok e nder quartier mo wiɗa on ko honto Guédiawaye ko e nder ghetto hombo natuɗa ha wawɗa ƴettude mouvement ghetto yusɓe ɓe ma han ni no wonɗa composirde sonji ma ɗin noon so min natami naatiɗo e ɗo mais min ghetto an on fof ko ka nder galle ɗon e ko mi yiyata kon ko yaasi e komi jentoto musique ji goo mi ndara clip ji ba ko ɗum ɗon mais ay nokkumi ala yaade ɗo e ɗo fi ɗaɓɓugol inspiration donc ka galle an watta répétition ji ma ɗin wondeji gos joni famille on ɗuuɗi ka galle no nde a waɗa goɗɗi ɗin sifa ko minni kon ɓe sabotay a tawa ma jogoɗa warema no tuma wulɗi on sumata essayé a lara voilà ko ɗum waɗi somi landima ko honton to par ce que buyno ɗo beru waɗayɓe rap ɓen R&B dancehall ɓen waɗayɓe ɗum fof no mari place ji ko tata ɓe wawa yahude goɗɗo dérange taɓe par ce que ɗandi siɗa wadde goɗɗum hakkille ɗen no bruit no ka hoore mi anda sa wawa répétude non koko galle tigui gos si tawi jama on ɗanike wano ɗoni partir de 1h 2h bara jama on ɗanike ko galle amen nde no mari dal mi ƴawa e dow toon mi waɗa écouteur jandi kala momo mocci mi winda ko téléphone si woni ka journée aralan mi yito ɗum ɗon ko manto ka ɓernde
Okay. Ouais, donc adi ko hakkil jani non ko passé ko wadi simini ko honto wonda natude passé ghetto man be ben buyno andi ghetto man tang on experience on no wona go ton ko hare be mari chaque fois ko be yata be diverti so ko hore nde yaaja ka jonon stay anka wonda do na ko na rasta anka ghetto man ay non de ngandi ghetto man non na di fo wowlete kera donc landi gon tuyo ni non do en wowla tu enen ghetto on ko der ton ara no ko dun don ko no woni okay côté manager ma mi fala malanda de gokun manager ma ko kanko kadi investisata ko woni rawa irde sonji din ka ko propre ka jifama on ɗon mi wallindiray si tawi mi fewndina o finance naylan si tawi lan joyitani oran kadi mi yetta mi finance ok production mo wonɗa e mum on noon kadi ko no ma wallirde ba on ɗon ko simi yaltini son mi jonnamo o publianammi ha o partage ko statut ji makko e ka groupe ji makko on ɗon ko ɗum ɗon la waɗande ok d'accord problème ala joni noon ɓen ɗon no ɓe wonirɗo eno production on e no management on c'est-à-dire fof no yawde comme tu veux no yaade nini voilà no yawde comme tu veux quoi joni ko honɗum ɓurɗa ni ko honɗum hatton jinɗa ni itama wonɗa on ko honɗum ɓurɗa faalede ni faalande en fof ko nami waɗira clip ko ɗum ɗo mi ɓuri atton jinnude nini joni noon clip mo falɗa wadde on ko wano genre honɗum e clip ɗon mi famali buyino no pourtant siɗa woni fempre au côté musical ko wonɗa wadde kon ɗa reewi waɗugol clip ma on haray ɗa reewi waɗugol clip ma on ani notre manière par ce que ɗa reewi heɓugol nokkugo dow est ce que ɗa famude wano dow ko reevuɗa kon haray ɗa reewi waɗugol saydi ko waɗugol ko goɗɗo go waɗali ka ko ɗum ɗon mi faala waɗugol goɗɗo go waɗali joni noon sa wi clip ma on a famali clip mo falɗa wadde on bawoy non ko waɗugol ko goɗɗo go waɗali hara min ket ɗon ko min innitirte ɗon quoi ɓenna oɗo waɗi ko goɗɗo ara si wolte ko innugol KM Zedda arandema ara kala waɗɗo sifa ɗum ɗon ɓennay ko oɗo ati wadde King MZ ati wadde sifa o clip ɗo ok deuxième single ma on extrait ma konko no wayi ko miɗo wulɗama iɗa wulɗa ko hombo wulɗaɗa giɗo ɓerde nden wona goɗɗo go joni ko giɗo ɓerde ma nden wulɗaɗa wano honno quoi no min faala andude quoi wonon no wullirama gos hari men wonduno bape o yeehi o accilan tawi ɗon ɗum ɗon sama touche au cœur ko hin ɓayi touchima ka ɓerde no waɗɗa honɗum mi yaltini son on son noon ko honno base minen min nanali mo quoi par ce que minen ɗo fof meɗen jooɗi meɗen jentima woɓɓe no dardema ni en direct par ce que a wi ton ko giɗo ɓerde ma nden wulɗaɗa joni noon ɓerde ma nden annenmo ko an tun andi ko on ɗo wulɗa est ce que ɓe woni ɓe darde Jama TV ni sivama en tant que rappeur King MZ ko honno ɓe awata andirde ɗum ɗon honno ɓe wawirta andirde miɗo wulɗa ko onno wulɗira hombo wulɗaɗa so ko indene fallama wolu non parce que min kami won ɗo ni miɗo wulɗa ha siminni joni miɗo wulɗa haray min no saydi simi komi anditata ko honɗum mi waɗi de ɓay mi wulɗama non ɗum ɗon woletake ko on tun ɓay o yeehi o accilan wula makko nangilan ha mi tawi mami tawi a inspire joni noon a inspire ke on inspiration ma on noon aɗa jama on kañum kadi no humpa ko on inspiration ɗum ɗon satta so tawi ko moɗo extrait on seeɗa ko ɗum no andi ko ya faamu ok jama on no dardema ɓe jenti ɓe faala andude ko honno waɗi ha heɓuɗa on extrait ɗon honno composirɗa on giɗa wulɗa ɗon ko hombo wulɗaɗa hewti on saayi ɗon quoi ok awanini wulɗaɗo be yo heɗito si a wulɗoyama kadi a yurmininto ara a wawa kadi heɗitagol so
gila poti tidala yo dey an wulama on son jilan simi mijiti kefi mahara mi do wula itai o wula sina dun hara mi tampi hida andi mi wawata wonude e ɓawo maɗa ko mi famata ko bandon ko jikkumagum baby simi ɗani ke ko koydol kam mi woydata ko jogiti landon baby min mi futotako siko lekki yarnuɗalan haray kin don jetti miɗo jooɗi miɗo ulla ala inno wolan fanku kanto mi maruno giɗo a yahi a accilan ɗo sihi ɗum ɗo fetina lila hara ɗum ɗo ngalɗinilan wonu golle ɓawma son jeyla acci warta mi jejima King MZ ayi ɗo joni ono wonɓe mo darde ɓen te ka Jama TV ɗo o woligoy kadi o filliti o wi wulɗaɗo woyo jento voilà joni noon jentike onon tigi on andi ko ndu waɗi wula on ka wonki makko ha o waɗi on extrait ɗon joni wulɗaɗo woyo mandi to moƴƴa de ko honno windirta ka YouTube ɗaɓɓitamo ko King MZ ɗum haray ko ya ɗaɓɓitomo jentoɗa ko wulɗaɗa kon quoi haray régie on kadi abonoɗa habboɗa kadi arowo on ka weltinta ɓerde mane kon voilà haray régie on kadi régie on no wawi men jonde extrait bine ton annemmo ara e wawa e souffle voix on seeɗa ara ko srebine ton o addanta men ɗon mi wawa e souffle seeɗa e ƴetta hendu kadi gokkun quoi aray rapport jon toujours mo engagé ko 4 songo o wallini o ɗiɗi taw jonni en lutti ɗiɗi kadi est ce que ɗon famude wala ara e régie meɗen heɗima ɓen e jamen murtino no a wawi noon ka ɗo ko côté bine toon ƴettuɗen oɗole ko mama ya on o yimata mais ko ARMB o jonni jama on ɗo par ce que tout est possible ka voilà par ce que oɗo ko mama ya andirɗemo mais ayi ɗo ko ARMB o yimi o jonni jama on tawiɗi na yimugol mama yango mais ko arduɗa o ko ari ko expérience ma o ça donne un de plus ka walla pourquoi onon yima ɓe rap ɓen onon o wawata yimude ko kamɓe mama ya ko ɓe yimata kon so andi hunde kala ka jokkali fiya wawde wonata possible quoi non bineta hande o natale domaine ARMB o natale domaine comment dirais o natale ka domaine rap o natale ka domaine dancehall o natale mais hande o extrême ko mo waɗi ɗo joni mi yiɗa ko metti heɓa yiɗam ɓelam ɓen ɗum ko ARMB o yimi mo mari kadi le ton songo kadi on kadi ko konti ARMB o yimi mo mais foye mo ara o inspiror ɗum ɗon kadi o jokku fi o wawa yaltinde ɗum ɗon min kadi ni si tawi mi heɓɓi wadde mamaya mi ƴettanayi ɗum ɗon tan fiyo mi yalti musique mamaya andi côté musical on ko ma heɓaɗi fo na yawi ko côté goto ka non kono hunde kadi noon ara ko suwa on quoi suwa on noon ko suwa public on kadi ƴaɓɓata ko ɗum ko ya ɗaɓɓu suwa public o na ya ɗaɓɓu suwa ma on suwa ko weluma konno to mais a ndaray kadi public o majeure partie on ko on to woni non pas de problème andi fop aroyey quoi andi ko début de carrière ni fop no wawijude nder ton ok gasi yaray ɓoggol ngol libérama 78 116 82 38 78 116 82 38 kala faalaɗo yewtudude hande kadi e King MZ aray ɓoggol ngol libérama ɗo wawa noddude ka 78 116 82 38 ok King o comme ka wonɗa ɗo ko ɗa reewi waɗugol combien d'album côté musical ma on non ni taw sans dépend quoi ɗo komi tori toon alla yo junnu balle on sumati par ce que a wawata yaɓɓande kono arde o on sumati a waɗay ko miijiɗa ko mais ni wawata wiide ko ɗum ɗo album mi faala wadde milan heɓɓi noon wadde ko ɗuuɗi ok 78 116 82 38 goɗɗo no ka ɓoggol salamu aleykum aleykum salam na wala toon on jarama na ala toon jan toon kay doyen no wayno golle ɗe yettude Allah hiɗon nodda men honto hiɗo make honno minen nodda on ñaari tali minen make Kenzo production
Kenzo awa hande ko artiste jo go kadi na artiste jo arduɗa an miɗa andi production a nanata inde rappeur jo a nanata inde yimowo Mama Ya. mais min ko wiide artiste o yimina dande makko nden taw ha par ce que joni selam mo sano digam indi kam Arsène ma on waɗa émission. Ok. no mi yas connecté o quoi. Miɗo andi do ka producteur jo fidèle kadi côté ji ɗin fo Kenzo production hande ɗen wondi ɗo e King MZ no gasa a nani to makko ngon a kifimo seeɗa a andi kan kadi ko hombo aray ko no marɗa ko yewta fe makko. Donc yo immin dande makko ne ha men anda sens émission. Ok, sans émission on na ko juuti 15 ko juste oɗo ko men addiri mo hande ko fi on fo yon yi umo ono wonɓe produit ɓen e nder Dakar ɗo e ono wonɓe manager ɓe e nder Dakar ɗo e onon promoteur ɓe nder Dakar ɗo fi on waw andude oɗo kadi mo vivude leydi Dakar ndin hara nayo joɗo wona ka couloiru makko onon hoore ɓen tigi tigi on wawali mo découvrirde ko fi ɗum men addirimo ka plateau hande fi on wawa mo découvrirde onon kadi. Ok ko noon gay kon avant tout d'abord mi innamo décourage. Ok. Et bonne chance à lui parce que game metti mettani. Ouais. Si a nangi no mettiri mettay si a nangi no yombiri kadi yombay. Ouais. E o ala hay fusi wana fanji makko ni. Ouais. E gido makko ben tes hunde kala ko yidda nanguda dum. Comme ko français indi kon tu vas réussir. Ouais. Parce que tout début est difficile. Ça c'est vrai. Donc o nangi haadido anda ko dum surtout culture so nangi andu kala yidando leñol. A tampata. Ouais. Parce que artiste hewdi ko do ni rewi comme no makko ni invité dans les plateaux ji ha be wadi réussir. Ouais. Donc pourquoi pas makko kanko kadi. Ça c'est vrai. Donc du courage à lui et bonne chance. On est ensemble toujours. Merci Kenzo Production. Ok, merci beaucoup. Merci donc, beaucoup. Salmina artiste ni fop kadi. Ok. Salmina Lucie on the mic artiste ni fop bina salmina. Ok, problème ala Kenzo. Mi wayri monande mi yonti mo buy wana sera. Ok. Problème ala nana mo. Salmina doyen wuri kadi buy wana sera. Il y a pas de problème. Doyen DG nani dun dong. Ok, salmina lo mo buy inno mo ko mi kodo makko de balle. Andi no min ko mi wacce bu bes. Voilà. Min ko mi wacce bu bes de. Ok, pas de souci. On est ensemble. Ok, y a pas de problème. Merci Kenzo et bonne chance et nyalla e ngira e jam passé ni bi. Ok, haray anani odo ko producteur jo hande o découvrir maka plateau Jama TV do ko ndo marda ko yewta dum don. So ɓurti lam wonande weltare mi weltanike mo kanko kadi. Ɗum ɗo eno welan mi sifani e puis kadi ɗum ɗo kadi no moƴƴi gos ɓe andama ɓen fuɗɗotoma andude e nder ɗum ɗon haray fof miɗon weltana wa Jama TV. Ok wa min minane milani no kema ɗarevi waɗugol album wano combien de titres mo album mo 10 titres ka mo 15 ka mo 20 ka mo 5 titres ma 6 titres ko hondo mo revuɗa waɗugol combien de on album ma on. So comme 20 mi fala atorde. Me ba ko fandigoy. La tipica tiɗi awa. Yeah. Ay mi wona do rapper jogo jaka mi waɗa single goto. La tipica tiɗi de bappa. Ka. Amoli o ran ko ɗum waɗi. Awa problème ala ara ono wonɓe men darde ka Jama TV ɗo ɓen haray on fo yo gandu ɗo way men contactude au numéro 78 116 82 38. Ensuite kadi plateforme on no ton ɗo wawi windude Giɗo Jama Media ka Facebook ɗum o naray émission on en direct ka YouTube kadi o winda tun Jama TV donc kadi o ndara émission on en direct aray ko teddugal e mon ɗum ɗon koyo wakkilo ngon sengo ɗon wawon abonagol kadi partage ɓeydan men partage ande émission ji ɗin hara mais wawa menen kadi encourage rade ngon sengo ɗon. Ok. Comment dirais-je ko honɗon par ce que ni ɗen ɗo ka plateau ɗo doyen ɓe men kadi no ɗo no gasa an a nanoyde maɓɓe a andaɓe mais peut être manager ma production ma on no andi ɓe. Milan andi woɓɓe maɓɓe gos mi daray émission ji ɗin Jama TV. Joni noon ɓe wonɓe ɗo ni ɗe andi ɓe tonton Patemolo ko anda andi ɓe. Milan andi ɓe. Aɗa andi ɓe ka ayi uɓe ka télé.
So mi be ka télé on. Ko Kadi mi jentotono be lawnu. Ko morso mabbe hombo jentotono da. Kambe madam mabbe. Hombo e majji non. Anda ko apiel joni ka ceedo. No ko se ko ba fata ko non. Ande a confondibe. Pardon. Ko oyo sisuka woni fala kama. Ok, goddo ari ka bongol. 78 16 82 38 allo. Ok, continue. Ari a fokkinte ni welno gol émission. Continue. No, mi wata répéter son mais ari dam validon son. No, suba ngari a jento mo ka. Yeah. Sisuka woni fala kama. Ago yeso no. Mi jento no frère. Ankadi fanko bude. Ewa mabe yaltini sakkitorondo. Aduna ko haseda. Mi fala mawainade. Ago seda tumi unji kono non valide be vrai. Non, c'est le doyen de la musique guinéenne. Anemo Kambe kadi woni coordinateur musique hali polaron kameng afami kambe représenter en côté ji din fo côté musical on hande be ari ha be Dakar do de wonde mabbe ka plat kamen do dum don fo ko argol be ƴewto be darta be anda wi faybe mabbe kadi I wonube gaben wonube évoluer on domaine don ben e wodditi ben e wonube lagine ben ko honno ben don fo jodori e lending e côté musical hali polaron quoi. Are be weltana e sifa ko be woni wadde don kon c'est normal quoi parce que nini kalandema wado goddum ko telemaka music guinéen ko ayota be na fejjito be don fappo jungo mabbe ko awa la rebe do ben don kadi hande an kadi stay alla wadi hawrondiri be derga stay awa waitinto de mabbe an kadi anda hino hande baybe do ka telemi wobe yiwde hande mi kadi import de la musique babirabe amen kadi doyen be amen be men doit tambit doftade ndara koteji din fo men anda hi menen kadi ko ni men doit yarde jonnaybe men conseil ji ka dun don aray ko lawol go wala dun don aray ko goddum go kadi bigos mi nana da wiya bigos dum ko français ka ko honno dun don ko anglais donc ari konto wonda e nder peji dim bay bigos on na Sénégal do wolte Gambia mi woni ton sera Gambie ok 2015 à 2017 na seeɗa wonɗa toon duuɓi ɗiɗi musique ji maɗi noon hatta yima anglais on kadi so nini taw fop koko dewi ɗum fop tawoyte ton nini ko fuɗɗode taw joni min extrait troisiéme chomma o nini producteur ɓen no heeɗima goy on ɗon déjà anglais no toon seeɗa no dancing slow whining slow dancing slow whining slow ngari kiala nandoka life mose maden tun fetinai si ya hiuria wadindirai mose maden aldinira ko 22h tummi abbi si mi borno chonchi yanding awa hande mi bako fandi DJ awa joinam membit dancing slow whining slow dancing slow whining slow King MZ ay hay mi do yimude anglais on ya on dum fo no jokkodiri don ande plateau no feti ok King fanbe mabe ko no marda ko yewtabe parce que lero nebata ara nangi en ok fambe ambe milan weltanibe lantori be kadi be burtan supporter ton courage am mi fiyo mi yaaru dow ko me yaada dow de parce que ko mi yaata o ko menen ok de la weltanibe mo yano d'accord y a pas de problème on côté do nini ka wonda nder Dakar do ko gore ala fans club no nini mi ala ta fans club ko ndo wadi dun don no dun don créa ka taw parce que ko min ma début de carrière ni quoi mais dun don fop tawoyte ok jonare ko no marda ko wiya yimbe wonbe mandarde be Jama TV fanbe maben e côté ji din fo passer télévision colère hiara ko weltanagol be ko be jettita mabbe e darugol en dun don kadi ko buynon ok Kinga bo 78 116 82 38 allo le doyen
Oui, on na way ton. Ah, mashallah ko Kenzo production bo Kadi arti kadi. Awa Kenzo. O jokkandi rima andi musique ando xedo musique. Jogido talent o yimay rek famamo. Yeah. O jokkandi rima o nice. Okay. O arsika refrain. Refrain o jonniti mo kadi. Début couplet on. Wa. Est-ce kanko musique kanko ko musicien o fami ko mi haali mo. No ko rimo siga ko men jendoto ko ngara men cewtoto tum men alate fude ko hon woni ton. Doyen wuri kanko fami ko mi haali ko kanko ko doyen. Do wuri kadi de yimayne. No kanko ko doyen partout. Menen do rimon ko men andi ko si uttike men coda menen ko dum men andi. Non, machallah, bonne chance e makko mom franchement yodi rimo wedi yodi tambi te refrain o jarna yon. Yeah. Nice na. Okay. Donc yo imin dane makko ne o poda kadi refrain ji makko ni. Yeah, okay. Awa ella onani. Dum don bayna min mo yimata wowlana ko yimowo. Awa nani producteur John yewti kon. Yeah. Andi o mo wadda do joni ka anglais bay min nanali ko wolda kon. Kanko nanali ko no gasa onani mais kanko fami goddo nder to min non ko nebono da yimude do ko kellata ko codata mi ke wadata aray ko mi amangol matu. Yeah, don kadi no wawonira non parce que da wawi hidude hunde nde andirante da ya famata ko na wole to mais tawi no wadi atawa no foti quoi. Yeah. Parce que min ni o Diamond Platinums mo mi jento ton ay fus mi nanta ala mabbe kan mais mi la yidi ma 100%. Ka bay ko watta ko fe anges iPhone ko fambe ade goto onon don ko goto jokkudo kango ko siwto makko non. Yeah. Okay, problem ala jono ko no marda harda fuddi yewdude fanbe ma ben programme ji ben don info fambe ben ko mi innata be fayin ko gotum dum cobe burtan tun kurazude si Allah jabi ha be bay meilleur artiste. Yeah, epic na fi artiste guinéen to mi fala wonde ko international. Yeah, da revi ko wodi quoi. Ara ko no be ben don fo ko no abaya fanbe ben ayewti be ko no lutube be ngonno salminirtabe wayno ndira e mabbe ko no marda ko yewtabe. So ko weltanagol be ko be jettita mabbe darugol émission on don don kadi ko buy non parce que mo be no mari ko wada mesta jetti tamma andari hunde donc kadi ko soutenance buy non ko be weltana modja mo be inde mo yettore mon kala ndema ko wontiri. Okay. Weltano wa Jama TV fop. Wa. Yeah. Wala mi fala wada 4e extrêmement on fiyo men nan on don kadi men kadi mi wayno direnge jama on quoi. Hi dalaba bandu mandu no jalbi musu ni jama de no rauni sukundu mandu no juti tauti kadi ndu bauli mose maden yegintin la mone baby lang hidu ma sobe kanto woni ka bernde an simi matung haray law belti. Yeah. Sobe waikang itatami wula ko mi famata ko bandang ko jiku mangum baby King simi dani ke ko koidol kami oidata King ojogiti dalandon baby mimi futo tako si koleki yarnu dalang haray kindon chet baby musika bawo bosu we yuto mi walo yaono arlela la mingongi fima welilang King MZ. Okay, goddo no kabogol wi 61 116 82 38. Allo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Na wala ton. Jantu wondan. Yettude Allah be ngure den do nodda men honto ido make honno. La make Luce on the mic. Luce on the mic. Luce on the mic. An kadi mi ande ko ka ghetto wonda ne. Elan kander ghetto. Yo ko dum inde den awolay tum aray fami ke kaka ghetto on tigi jeya. Donc ko non way ke. Okay, onon kadi ko honno mardon ko wi'ongo paduwajo mon jodi do. Bon machallah minen do nara émission radio di.
mine Kenzo production woni ko jooɗodi ɗo minen ndaara télé o machallah. Donc naga neɗɗo wata moyde tan découragé makko o wata jeltade kadi ande ɓen ko haalata ko parce que ko ande ɓen haalata kon woni ko naɓata mo yeeso parce que so tawi woni o jentiki ayɓe ɓen o yaata ça c'est vrai waaw il faut waɗa effort comme nane no wiiɗamo ni ayɓe makko ɓen woni ko naɓata mo yeeso ko ɗum noon ko ɓen o fotani ɓe jentade o wawa jokkude golle makko ɗen yaaha yeeso ok Allah waɗali o nani ɗum ɗum noon kadi so pari ɗo miɗen faala o waɗanamen freestyle goro pour Jama TV min nana émission o ɓe hokkanamen dane pour télé o ok probléme ala haray kanko nani ɗum ɗo a nani oɗo ko rappeur jo ɗimmojo ma imo woni ko rappeur jo ɗimmojo mago mo wonde producteur jon wohimo faala ya waɗamo freestyle gokkum me hara koko concerne Jama TV. Okay, no bad. So enen Jama TV en waɗay bruit ha inde heɓo wona Facebook kande réseaux sociaux ɗum ko haala gorko ni wota hawto min jaɓira mbuɗi nano e ñamo an wonɗo narde lammo sawto ɓiɓe ma ko inde an jammitoto mono ɗa ha faale ɗa pacci tagol ta fus awa sina ciiɓi tagol sina urgence o tajata contact sama kala ɗuyralan komi on bak mi tori naɓata moɓɓen hajtangal ngon fof wona fi WhatsApp. Okay. I'm very good. Awanani. Yes, Andy ko wondo fempre ari ka plateau hande quoi. Awa Kenzo Kenzo yo windu don kaydu ngo preparo kanko hajo anno e makko. Kanko e an wondo wolude hajo anno e mon e ko arata do yo noddo wuri. Mi alani ma mi nelima e makko. No, wana problème. Ella waɗali. Merci beaucoup a weltanama. Ok, aray ko dernier auditeur jonoduɗo e gongo ni vraiment aray ɓe fof ɓe weltanama kala wonɗo sivude Jama TV fewdo sayi ka wonɗen ɗo aray fof no weltana na o ma o itti joɗiɓe lagine ha hewtiɗo yaari Gambie, Guinée Bissau, Côte d'Ivoire, Mali, Bamako, ha partout dans le monde wonɓe Europe, États-Unis, Asie o haray no weltana haray Jama TV kala falaɗo men sivude ka plateforme wawi natude ka play store o télécharge Giɗo Jama Media ka Facebook o winda toon Giɗo Jama Media o siva men en direct ka YouTube ɗum ɗon kadi o winda toon Jama TV o wawa men sibude aray ono wonɓe men darde ɓen ɗo fof hande min weltanike on men jarni on jarama bus ay télévision on ko leer aray wassalam.